Yes, reka tubasuze kandi tubaramutse twifuriza ibihe byiza wowe ukibyuka nawe ugiye kuryama mwese mugire ibihe byiza cyane. Iyi ni Bwiza TV ndetse na bwiza.com aho ndi kumwe na mugenzi wanjye Denis Ngiyumva. Denis bimeze bite? Sawa sawa. Amakuru ni meza. Amakuru nayo tugiye kuvuga. Muri Zambia haravugwa intsinzi y'umugabo Denis witwa gute? Umugabo bita Hichilema. Umugabo umaze guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu inshuro zigira kuri 6. Umugabo wihanganye, navuga ngo kwihangana bitera kunesha cyane. Niwe wafatirwaho urugero Denis. Kabisa no urugero rwiza rwo kwihangana no kudacika intege. Ntiyigeze ajya mu ishyamba ahubwo we yaragumye arahatana kugeza igihe intsinzi ayibonye Denis. Cyane. Uyu mugabo rero akaba ku nshuro ya 6 akaba atsinze wari perezida wa Zambia ariwe Edgar Lungu. Edgar Lungu wari uri ku butegetsi kuva muri 2015. Uvuga ngo ubutegetsi yarabumazeho imyaka 6 ariko atsinzwe Denis. Ngira ngo umwe mu baperezida ba Afrika bimaze kubaho nyuma ya Jame nawe wiyamamaje agatsindwa. Undi byabayeho ni Denis muri Afrika wanza nta wundi birabaho. Usibye wenda nk'abasimbana mu myaka 2 ariko gukora manda imwe ni ibintu bitari bisanzwe. Twari tubiherutse mu Faransa kwa Nicolas Sarkozy byamubayeho ndetse no kwa François Hollande wowe wavuze ko atazongera kwiyamamaza. Undi muntu waje gutsindwa kuri manda ya 2 ni Donald Trump niwe waherukaga. Zambia rero Denis uyu ni perezida wa kangahe itoye? Uyu ni perezida wa 7 igize. Nyuma ba Edgar Lungu zuko yasimbuye Michael Sata nawe zuko yasimbuye Levi mwana wasa wapfuye akiri mu mwanya w'akazi ukwera uburwayi butunguranye. Mbere yabo rero habayeho ba Kenneth Kaunda niwe banza ari wabaye perezida wa mbere wa Zambia uherutse kwitaba Imana. N'abandi. Zambia rero akaba ari kimwe mu gihugu kiri muri Afrika y'Amajyepfo. Kandi kikaba ari n'igihugu wavuga ko ibyo bita demokarasi cyangwa se ibyo abantu bakunze kuvuga guhinduranya ubutegetsi cyangwa se gutanga ubutegetsi mu mahoro. Denis iki gihugu ni intangarugero muri Afrika. Ni intangarugero ni nacyo na kimwe mu bihugu byo muri Afrika byagize vice perezida w'umuzungu. Bisa nk'agashya kandi ntago gituwe n'abazungu benshi cyane. Uwo bita Scott yakibereye vice perezida. Ni ibintu Denis bitangaje ariko noneho tugiye ku matora. Na amatora Denis yabayemo ikisa n'imvururu cyangwa se yabanje kujijwe ikintu gisa nkaho yarateye ubwoba ko byatumye habaho koherezwa abasirikare ndetse n'abapolisi mu mihanda Denis kugira ngo bashogora umutekano. Aya matora rero yabaye muri Zambia akaba yarimo abakandida bahe Denis. Yararimo Edgar Lungu nyine nkuko twamuvugaga, harimo na Hichilema Hakainde, umugabo bivugwa ko ari nawe mugabo wa mbere ukize muri Zambia buriya. Ni umugwiza atunga cyangwa se umukire. Ni umunyapolitiki w'umukire bavuga ko anasengera mu itorero ry'abadivantiste bambabarire. Ni umudivantiste w'umunsi wa 7 gusa n'abandi bamwita umufrimason babagabo baba muri ya societe bita zibanga zimwe ngibamo abaherwe cyane cyangwa se bakorera Satani ko benshi bayivuga. Nawe bigeze hari umu bishop w'umu orthodox wigeze kumushinja kubakorera Satani ariko byose yabiteye utwatsi. None umugabo w'umukire agiye kuyobora Zambia. Ni umugabo rero watangiye guhatanira kuyobora kino gihugu guhera muri 2006 akagenda atsindwa 2008, 2011, 2015, 2016 hose yagenda agatsindwa ariko 2021 birangiye yegukanye intsinzi Denis. Denis uyu mugabo cyangwa se aya matora yo muri Zambia ni iki yakwereka ibindi bihugu cyangwa se ni iki yakwereka abanyafurika mu bijyanye no gusimburana ku butegetsi? Aya matora yo muri Zambia nyine ni urugero rwiza rwo kuhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Urabizi ko uno mu perezida Edgar Lungu batangaza ibya mbere byavuye mu matora yabaye nk'umuntu usa nk'ubihakana. Aravuga ati amatora yabayemo uburiganya. Nacyo ni ikintu kidasanzwe kumva umuperezida uri ku butegetsi avuga ati banyibye
aho bamwe badashima kubivuga cyangwa batareka kubivugira ku masocial media bavuga ati perezida nk'uyu nguyu yatsindwa gute. Ubundi benshi bavuga ko nta perezida ukwiye kuba yatsindwa ku matora, cyane ko ari we uba warashyizeho utanga akazi mu bajya muri komisiyo y'amatora, ariko binaterwa n'itegeko nshinga ry'ibihugu cyangwa se n'uko abantu bifitemo icyo bita demokarasi cyangwa se ubwisanzure bwa komisiyo y'amatora ibishinzwe kubara amajwi. urabona ko hano bibagaragaje ko nta muntu ikorera mu kwaha, ariko benshi bakavuga ko bitoroshye kuba uri perezida ngo batsindwa Denis uri kuri uyu mwanya, cyane cyane ko niba umuntu ari boss wawe ntiwatuma ava ku buyobozi, kimwe nuko ushobora gutuma ava ku buyobozi ukaba wakwisanga hanze kuko wabona uzaza nawe azaza guhindura. Urabona muri Gambia Yaya Jammeh nawe byigeze kumubaho, aza kwemera amatora nyuma arabyanga aravuga ati reka gihe nta nubwo natsinzwe ahubwo natsinze. Denis yaje kuvaho nyuma ari uko ingabo ziri hafi kujya ku kigo cy'indege, ingabo za hari nazo ni za SADC cyangwa ni za CEDEAO hari muri za Senegal zavuga ati nutava ku butegetsi turagukuraho ku ngufu. Yaya Jammeh yaje kwibangira ingata arihuta aragenda, kugeza uyu munsi ntawe uzi aho Yaya Jammeh ari. Nawe ni umugabo wari umaze imyaka myinshi kuva muri 90 ndibaza ari 94 ari ku butegetsi. Denis yari umugabo wageze mu kiriya gihugu cyiwe cya Gambia asa nkaho abaye intare, yari iri ku butegetsi ku buryo ntawavugaga, yari yaragifashe amaraso ndetse yerekana ko ari n'umuyobozi udasanzwe ufite n'izindi mbaraga zidasanzwe, ku buryo avuga ko afite n'imiti ivura za sida n'ibiki byose. Mbese yarigize imana muri cya gihugu cya Gambia. Ariko Denis noneho ikindi cyaje kubona uko igihugu yashaka kukigira igihugu kigendera ku mahame y'Isilamu, biza kurangira uriya mugabo amutsinze. Yamukubise inshuro undi arahunga. Yaje guhunga kubera ko yanze kwemera ibyavuye mu matora, ahanini bishingiye no ku byaha Yaya Jammeh yari yarakoze cyangwa se yashinjwaga bijyanye no kunyereza umutungo w'igihugu cya Gambia. Yahisemo guhunga kuko bitari kumworohera, kuko uwo bari bahanganye ni umwe mu bagabo Denis twavuga ko yasaga nk'uwahemukiye ndakeka, kuko ni umugabo yasaga nkaho yigeze no kujya mu ngero, wenda reka tubirebe neza. Ariko urebye uko uyu mugabo Yaya Jammeh cyangwa se bavuga Yahya Jammeh wari umusilamu ikomeye ku idini, yavuye ku butegetsi 2017 ariko yagiye ku butegetsi 1996. Urumva yaramazeho imyaka hafi 20 Denis ari ku butegetsi. Urumva rero nyuma aza kuvaho, yakubiswe inshuro n'uwo bita Adama Barrow nawe utari unamenyerewe cyane cyane muri no politike cyangwa avugwe cyane, ariko biza kurangira akubise inshuro uyu Yaya Jammeh. Yaya Jammeh yaje kugenda arahunga, ntawe uzi iyo yahungiye, gusa nyuma byaje kugaragara ko ubwo yavaga ku butegetsi yaje gushinjwa Denis kunyereza umutungo w'igihugu, harimo kwigwizaho amafaranga, kuwukoresha mu buryo butazwi, harimo ibyaha bya ruswa. Yarezwe ibyaha byinshi Denis, harimo n'ibyaha by'ubwicanyi. Kugeza uyu munsi none rero ntawe uzi aho uyu mugabo yahungiye. Rero urebye Zambia nk'igihugu cyo muri Afurika y'Amajyepfo, ushobora kuvuga uti iki gihugu ni intangarugero mu cyo bita demokarasi, kuko demokarasi Denis urabizi ipimirwa ku bintu bijyanye n'amatora. Igihugu cyo amatora akarangira nta bantu bapfuye, amatora akarangira nta myivumbagatanya ihari. Denis ngira ngo ni ikintu umuntu yavuga ko aba ari intambwe nini ikomeye cyane kwemera ibyavuye mu matora, ahanini kuko nicyo kintu gituma hatabaho imvururu Denis. Yego, Zambia koko yabaye intangarugero, kandi ntabwo ari ubu ngubu, no kuva mbere hose amatora yaho yagiye agenda neza, abaperezida bagasimburanwa mu mahoro ndetse no mu mudendezo nyuma y'amatora. Uretse ko ubutegetsi bwa Edgar Lungu bwari butangiye kutavugwaho rumwe, ndetse hari ibinyamakuru bimwe na bimwe byagiye bivuga bitese demokarasi ya Zambia ntiyaba igiye gupfa, nyuma y'uko n'umugabo Edgar Lungu buriya yabaye nk'umuntu usa nk'ushaka kuniga abatavuga rumwe nawe, ndetse n'uyu mugabo wamusimbuye muri 2017 yagize atya amuta mu buroko, yaramufunze amushinja ibyaha by'ubugambanyi ndetse no kugerageza
kubangamira ubuzima bwe, niko twavuga ubuzima bw'umukuru w'igihugu. ubuzima bw'igihugu byatewe n'uko ngo uno mugabo Hichilema yigeze kwitambika imodoka, nako ntabwo ari ukuzitambika. urabona ko hakundi perezida iyo afashe urugendo hari ukuntu imodoka zimwe ziri mu muhanda bazihagaritsa. iyi modoka rero za Hichilema hari ukuntu zigeze kumwitambika zimubuza guhita, cyane ko nawe ari umukire, ari cyane ko nawe ari umukire, nawe urumva ko ari umuntu utoroshye, ntabwo agenda mu imodoka imwe, afite n'izindi zimuherekeje. ibyo rero byamuviriyemo guhita atabwa muri yombi, ndetse yatawe muri yombi mu buryo bubi cyane. urugo rwe rwatewe n'abapolisi, bagenda bafite n'ibyuka biryana mu maso, baranabikoresha, ndetse ngo umugore we unarwara sima byamugizeho ingaruka zo kujya agwa rimwe na rimwe bya hato na hato kubera guhumeka ibyo bya gaze yateye mu rugo rw'uyu mugabo. bavuga ko ngo mu rugo rwe ngo abapolisi bagiye banakoze ibintu by'amarorerwa, bamusahuye baramwiba, ndetse bigera n'aho ngo abakozi bo mu rugo rwe ngo bakubiswe nabo bamushaka. gusa yafunzwe muri 2017 hari mu kwezi kwa kane. abantu bakomakomeye muri Afurika, cyane cyane muri Afurika y'Epfo, bashaka kumusura. abanyapolitiki bo muri Afurika y'Epfo baramusura muri gereza, ariko bakajya basubizwa inyuma. na Perezida Kenneth Kaunda nawe yaramusuye, nawe asubizwa inyuma, abuzwa kumugeraho. ibinyamakuru rero bimwe na bimwe nka Al Jazeera byakoze inkuru bivuga ati se demokarasi yo muri Zambia twari tumenyereye yaba igeze ku musozo, yabirangiriye kuri Edgar Lungu. yego. Denis, uyu mugabo Edgar Lungu noneho ni umugabo wavuzwe cyane cyane mu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, aho byava ko yagiye ashyigikira bamwe mu mitwe yitwaje ibirwanisho, barimo na Sankara, barimo na Rusesabagina, umutwe wa FLN. bavuzwemo Denis, aho bavuzwe mu bantu bashyigikiye umutwe, ndetse bikaba ko ngo hari amafaranga yahaye, bamwita ngo ni pale. yigeze kuvugwaho ko yatanze amafaranga runaka ayaha FLN. Zambia, Denis, ni igihugu udashobora kurenza amaso ko ni igihugu kibamo abanyarwanda benshi cyane. ariho bashakira amafaranga, niho bamwe bacururiza, niho hamwe bakura imibereho, ku buryo udashobora kwirengagiza kuba wavuga ku makuru y'igihugu cya Zambia cyangwa se ku matora. nayo mpamvu dufashe umwanya wo kuba turimo tubivugaho. ni igihugu gifite impunzi nyinshi z'abanyarwanda, Denis. bari impunzi nyinshi, ndetse zifite na influence, ku buryo mu minsi ishize hanavuzwe ko zino mpunzi zigeze kwibasirwa n'abantu ku mpande zombi, haba abashyigikiye ubutegetsi bwa Edgar Lungu ndetse n'ababurwanya. bamwe bashinjwa gushyigikira ubwo butegetsi, abandi bashinjwa kuburwanya. Denis, kandi amakuru akaba ari avuga ko abanyarwanda ngo bashatse kutorwa hariya, ubwo nyine uratorwa, badashatse kutorwa nabwo kubera iki? ngo ni abakire cyane. bivuze rero ngo abanyamafaranga b'abanyarwanda nabo ngo bashobora kuba bafite ijambo muri kiriya gihugu, cyane cyane mu kuba batora cyangwa se mu kuba hari umuperezida wajyaho. Denis, urabizi ko abanyamafaranga uko byagenda kose muri buri gihugu bagira ijambo, Denis. cyane no muri Amerika buriya naho nta mafaranga akora niyo ashyira perezida ku butegetsi, kuko ntiwavuga ngo Bill Gates navuga, cyangwa uno mugabo washinze Facebook Mark Zuckerberg, cyangwa uvuge ufite ibikingi ntangaha uza Buffett, uvuge uriya wa Amazon. ni abantu, Denis, udashobora kwirengagiza muri politiki ya Amerika, kuko niba ari abakire ba mbere ku isi, bivuze ko noneho muri Amerika ukuboko kwabo niba gushobora kugera ku isi yose cyane, kuko rega nibo bashyigikira nuza kandidatire yawe, nibo bakwaha amafaranga yo kwiyamamaza, ukagera ahantu hose ushaka, ukagera mu batora abo ari bo bose, nibo baguha plani y'imishinga ugomba kugenda ukangisha abantu cyangwa wizeza abantu, byose wumva ko babigiramo uruhare. Denis, rero gutsindwa kwa Edgar Lungu cyangwa se gutorwa k'uyu mugabo bifite ikintu kinini bigaragaza. urebye muri Afurika, aho ureba Denis, ubona ko hari impinduka ziri kugenda ziba muri Afurika, ndetse hari ibintu byinshi bizahinduka, Denis. ngira ngo ahantu byigeze kuba ni ku muntu byigeze kubaho yijejwe gutsinda, yari no ku butegetsi icyo gihe, umuntu witwa Buyoya
mu myaka yashize mu gihe cya kera aho muri za 1993 agatsindwa na Melchior Ndadaye akamutsinda mu gihe we yumva ko nk'umuntu wari ufite imbaraga wari ufite power uburyo abarundi baririmbaga ko bagomba kumutora bikarangira atsinzwe amatora. Denis, igira ngo ukurikije muri iki kinyejana turimo muri iyi myaka turimo urabona ko hari impinduka nyinshi ziza muri politiki cyane cyane ku bayobozi bakiri ku butegetsi. Abanyafurika nabo batangiye kubona ko ibintu byo gutsimbarara ku butegetsi akenshi bigira ingaruka cyane cyane ku muntu wabutsimbarayeho. Urabona ko no muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo naho ntawavuga ko byagenze nabi, Kabila yemeye kuvaho kandi binashoboka ko na Kisekedi nawe atari yari menge ashobora kuzisanga hakurya y'umuryango kuko Denis urebye iki gihe turimo social media abantu bose barakangutse bakanuye amaso bashaka kumenya gutoranya bashaka kumenya uwabagira akamaro ntacyo wabeshye kuko ibinyamakuru birandika social media abantu bararipotinga so bivuze ngo ibyo ukora byose n'ibyo udakora barakukora accountability wabyemera utabyemera barakora accountability bakoresheje ibitangazamakuru barakora accountability bakoresheje ibyo wavuze byose barakora accountability banabirebeye mu opposition ufite kuko aba opposition baraguchallenginga. Denis, ibihugu bifite opposition zikomeye zifite ibitekerezo zibasha guchallenginga amasysteme ari ku butegetsi. Rero hanga niho ushobora kuvuga uti biragoye cyane kandi Denis none iyo narebye usanga muri uko ibihugu bitera imbere cyane cyane ibihugu byo muri Afurika biragira urubyiruko rwinshi cyane kurenza abantu bakuze. Urubyiruko usanga ari rwo rukuze, urubyiruko n'abagore nibo bantu benshi cyane. Igihe hazaboneka ari umuntu ushobora kubakumvika kandi unarebye usanga muri iki gihe turiho cya tekinoloji naho isi igeze abagore barashyirwa imbere, si no mu Rwanda gusa abagore barashyirwa imbere n'urubyiruko rurashyirwa imbere rukangurukira kujya muri ibi bintu. So bivuze ngo abaperezida benshi cyangwa se abanyepolitiki bafite amahurizo akomeye kuko ubutegetsi bushobora kuzahinduka bujya mu ntoki z'abandi bantu. Denis, reka dutegereze. No muri Kenya bari kwitegura amatora, ubanza Kenyatta nawe atazaba ahatana mu matora ataha. Kenyatta ngira ngo yashatse no guhindura itegeko nshinga. Denis, urukiko rw'ikirenga rumukuruzaho ngira ngo hazaba hahanganye Odinga nanone na Ruto. Odinga na Ruto nashaka kuzajya ariko se icyo nibaza ko muri iyi minsi yurebye ubona ko Kenyatta asa nkaho ashyigikiye Odinga kandi Kenyatta ava mu ishyaka rimwe na Ruto nibo bashinze ishyaka ryabo rya Jubilee. Rero ukibaza uburyo bizagenda ishyaka ryabo bizatanga uhe mukandida kuko ntago baratanga umukandida ndakeka ntago amashyaka aratanga umukandida kandi urebye Ruto ukareba activite ziwe we kuva mu myaka 2 ishize yarameze nk'uri kwiyamamaza. Denis, yarameze nk'uri kwiyamamaza ndetse ubutegetsi bwa Kenya jondi busa nk'ubwamuketse ibintu bibi byo gukorana n'igihugu cy'amahanga harimo igihugu cya Uganda. Batungaga urutoki ndetse bigaragara ko kandi Ruto si bwo bwa mbere yaragiye kuko no muri mwaka ashobora kuba yaragiye muri Uganda. Ngira ngo urebye Ruto ashobora kuba yaragiye gusaba impanuro kwa Museveni ariko unarebye kwa abaperezida bose Denis cyangwa se bajya kuba perezida ukurikiranye usanga baba barigeze guhura n'abaperezida mu karere kuko urebye nka Edgar Lungu ngira ngo hari amafoto warebaga ari kumwe uriya mugabo watowe ari kumwe na Kikwete we na Edgar Lungu. So ukareba ugasanga rero hari uburyo bose babanza hari guhanuza cyangwa se akaba abantu bafite ukuboko mu karere bashobora kudesida bati runaka ni ushobora kuyobora. Urebye rero na Kenyatta ngira ngo ubutegetsi bwe cyangwa se guverinoma yaketse ko Ruto yaba agiye kubagambanira cyangwa se Ruto ashobora kujya guhindura ibintu bati ntago ujya muri Uganda. Ngira ngo ni ibintu byabajije Ruto abo yagomba kujya nabo ngo harimo n'abadepite bagera kuri 3 biza kurangira abadepite baje kugenda Ruto we yangirwa kugenda. Denis, yangiye kugenda ndetse biba n'ikintu cy'igitangaza kubona vice president w'igihugu abuzwa kugenda abuzwa gusohoka mu gihugu aho yafashe nk'umuturage. Ngira ngo abaturage perezida we ngira ngo ubundi ni umuntu nindakumirwa ni umuntu udakwiye kuko ntiwatandukanya vice president na president. Denis, nubwo president ni ufite power ni ufite intebe ariko vice president ni igisonga cya president. Wibaza rero ukuntu vice president ashobora kubuzwa kuba yagenda mu kindi gihugu cyangwa kubuzwa kugenda ni nk'umuntu uri muri gereza. Denis, so aha rero Denis ngira ngo ubirebye
muri East Africa igihugu kigerageza guhinduranya ubutegetsi mu mahoro ni Tanzania ndetse n'u Rwanda. Na Kenya barahinduranya uretse ko hataburamo utuntu tw'imvururu dukurikira amatora. U Rwanda hashize kinini rudahinduranya ubutegetsi ngira ngo kuva 1994 abanyarwanda bo basa nk'abashimye bahisemo kuyoborwa na Perezida Paul Kagame ndetse na Uganda Museveni waracyari ku butegetsi ngira ngo byananiye abapoza ko bamukura ku butegetsi kuko urebye aho yahereye ujye kuri bamugisha muntu ujye kuri ba Kiza Besige hajeho Baby Wine ndetse hari n'undi wigeze guhunga undi wa mujenerali yitwa nde wigeze guhunga ariko Baby Wine ejo bundi ho byari byarangiye abantu bavuga bati arabutwaye nubwo ari imvubuka muri politiki akoresheje power yarafite aramuhondagura baranamufunga bamufungira mu rugo. Denis ngira ngo ni nacyo twavugaga biba bigoye biba binatangaje kubona umuperezida uri ku butegetsi ashobora gutsindwa Denis rero ngira ngo hari ibintu byinshi East Africa cyangwa se akarere ka Afrika ngira ngo Denis mu Burundi naho bitarashoboka ntago guhererekanya ubutegetsi kereka wenda ubu ngubu nibwo bisa nkaho byabaye mu mahoro ariko biba uwagomba kubuha undi atakiriho kandi nabwo ni ishyaka rimwe ryabugumanye nabwo ni ishyaka rimwe ryabugumanye nta gitangaza kirimo. Wajya noneho muri Congo Kabila yarabumazeho imyaka myinshi cyane amatora asubikwa nawe yasaga nkaho nta yandi mahitamo asigaranye byari byaramurangiranye nta yindi karita yari afite yo gukina birangira rero ubutegetsi nawe bushyize mu maboko ya Tshisekedi atsinze amatora. Ngira ngo muri Kongo niho hantu mu karere aho twegeranye hakunda kuba yegereye cyangwa se imvururu Denis zishingiye ku matora cyangwa se kuri politike aho abanyepolitike benshi bafungwa abandi bagakora imitwe yitwaje ibirwanisho abandi bagahunga kugeza igihe Denis abonetse ubasha gusimbura undi. Wajya noneho muri Kenya waruvuze urebye mu myaka 20 ishize Kenya amatora agiye abamo imvururu cyane akurikirwa n'imvururu kandi n'ubu ngubu birashoboka ko mu matora hagati ya Ruto na Odinga nabwo imvururu zishobora kuzavuka. Ntago zizabura Denis kuko ariko wenda bishobora kuzorohera Odinga nukuba afitanye urukundo cyangwa se umubano mwiza we na Kenyatta. Bivuze ngo Kenyatta azafata puissance ziwe cyangwa se igikundiro cye n'abafana be abohereze kwa Odinga. Kandi Denis birakwiyingira ngo ukurikije urebye amateka y'igihugu cya Kenya uburyo cyabonye ubwigenge kuva ku bwa Muzehe Kenyatta ari we se wa Uhuru Kenyatta se wa Raila Odinga nawe yari vice president. Rero bishoboka ko ntuza Kenyatta yavuze ati nyamuneka papa na papa wawe bari mu bantu baharaniye ubwigenge bwa Kenya bivuze ko nawe gerageza wicare ku ntebe wumva uko bamugana abandi bati wumva uko Yesu agira neza cyangwa se wumva uko icyo cyubahiro kimeze. Denis dore ko iriya ntebe ngira ngo ni intebe ijyaho umuntu umwe ibonwa bake igihugu ushobora gusanga ari nk'ibihugu bitaragira abaperezida 10 kuva byabaho. Aya matora rero muri Kenya ateganyijwe mu mwaka utaha mu kwezi kwa 8 hazaba harimo ibihangange nk'uko twabivugaga nka William Ruto ubu ni vice president abantu bese urebye ariko Ruto bitoroheye kuko arimo aragabanyirizwa imbaraga Denis kuva covid yagize ibyago bya covid yabaye hazamo no ko atari kumvikana n'uwo bari bafatanyije kuko Kenya urabizi ko iyo ugiye kwiyamamaza uri kumwe n'umuntu uzakubera vice president ngira ngo biyamamaje manda 2 barazitsinze bwo yari kumwe na Kenyatta ariko biza kugera hagati kuri manda ya kabiri Denis bitangira kubamo ngira ngo byahereye muri 2020 nibwo byatangiye kuvugwa ko umubano wawo utifashe neza 2020 cyangwa na 2019 byaravugwaga ko umubano wabo utifashe neza bijyanye nuko mbere bari bameze Denis. Bijya kumera nyine no muri Kongo naho urabizi ko Tshisekedi yiyamamazanye na Vital Kamerhe ariko urabizi ko Vital Kamerhe ubu ngubu barabarizwa bari muri gereza bamwe banatunga intoki Tshisekedi bati ni uburyo wakoresheje bwo kumwegezayo kubera ko mu masezerano bagiranye biyamamaza uzi ko bemeranyije ko umwe aziyamamaza manda imwe bakamushyigikira bose undi nawe yikurikira
akazashyigikira mugenzi we. rero bishoboka ko Tshisekedi yageze ku ntebe akabona ko bidashoboka cyangwa se akabona ashaka kuba atari ibindi mbona ngikora. Imyaka 5 ntabwo yaba ari imyaka Denis bari mikeya ku mukuru w'igihugu uba ukeneye kuyobora ukurikije n'inshingano cyangwa se n'ibyo waremeye. Ntibyoroshye ko ubundi ushobora kuba wayobora imwe. Ngira ngo noneho wanareba n'imbaraga za kamere he yari afite muri Kongo nk'umuntu wari warayoboye inteko ishinga amategeko yari afite imbaraga kurenza Tshisekedi cyane rwose. Banavuga ko buri agize uruhare mu gutuma Tshisekedi abona ubutegetsi, kuko Tshisekedi yari umuntu mushyashya muri politiki, nubwo se yari imirimbanye yahirimbanye kuva kera muri politiki ya Kongo, ariko Felix ntabwo yari azwi muri politiki ya kiriya gihugu, ariko afashijwe na kamere byahise bimuhesha intsinzi. ntabwo byari kumworohera ko yari kubona ubutegetsi urumva kujyaho, kuko bivugwa ko Vital Kamerhe yari umuntu ufite imbaraga mu gice cya kirango Kongo ho bareba ibintu by'amoko uturuka hehe akarere. Vital Kamerhe yari umuntu uvugwa mu gice cya Kivu y'amajyaruguru, Kivu y'amajyepfo, ku buryo byari bumworohere Denis kugira imbaraga, mu gihe uyu Felix we avuga mu Baruba muri za Kasai. Urumva rero noneho wareba ugasanga kugira Kivu byari bworohere uyu Tshisekedi, kuko zari izindi mbaraga kumvisha abatuye mu burengerazuba mu burasirazuba bwa Kongo uburyo bashobora gutora Felix Denis. Ngira ngo kandi nyuma yo gufunga Felix Kamerhe wabonye ko na Tshisekedi yatangiye ingendo ziza muri Kivu, bimeze nk'aho kuza kwihora cyangwa se kwiyegereza. Wabonye ko ubwo Vital Kamerhe yafungwaga abatuye mu ntara ya Kivu y'amajyepfo muri Bukavu, bice bagiye mu myigaragambyo Denis ikomeye ati muturekurira umuntu ariko ngira ngo wenda bizajya kugera mu myaka, kuko nawe Felix ngira ngo hasigaje igihe kinini, nawe ubanza ari umwaka n'igice cyangwa imyaka ibiri ntirenga amatora akongera akaburumva ko nawe ntimworohe Denis. Denis ngira ngo aka karere karimo kazaba amatora aho mu myaka 2 iri imbere Kenya izagira amatora. Urabona ko akarere kuntu gateye, Uganda, Burundi, Tanzania biyagiriye mu mwaka umwe, Burundi yo bwagize mbere, ariko urebye nta ntera irimo Denis. Noneho mu myaka 2 iri imbere aka karere kazaba gafite mu karere k'ibiyaga bigari harimo amatora, aho u Rwanda ruzaba rufite amatora muri 2024. Kenya ni mu mwaka utaha, ubwo ni mu myaka 3 ukizemo n'u Rwanda. Noneho Kongo nayo nuko mu mwaka utaha, nayo Kongo ni mu myaka 2 iri imbere. Ni kimwe, urumva nawe ni kimwe n'u Rwanda, ubwo na Uganda kandi bizaba biri hafi aho ngaho. Na Uganda bizaba biri hafi aho, kuko urumva Museveni umwaka umwe arawutangiye, asigaje ini imbere. Urumva aka karere kagira amatora mu buryo bwegeranye. Rero Denis abakurikirana politike bibaza ese hazabaho gusimburana ku butegetsi nk'uko biri kugaragara muri SADC n'ibisanzwe nta n'igishya, na Afurika y'Uburengerazuba ngira ngo nta gishya bo basa nk'aho babyubatse, kereka ugiye muri za ntuza muri Cote d'Ivoire niho ubona ko Guatara nawe agifashe manda ya 3. Kandi uriya mugabo uherutse gufungurwa nawe urabona ko yagarutse, yaranamwakiriye mu biro ejo bundi. Wabonye ko yamwakiriye, habaye ikintu cya reconciliation, kuko urabizi ko Bagbo ubwo yafungwaga yafunzwe azira kuba yaranze ko Guatara musimbura ku butegetsi, ariko ngira ngo biza kuba araza gufungurwa. Ubwo yafungurwa rero akigera mu Faransa nako akigera muri Cote d'Ivoire, ngira ngo yaje kwakirwa mu biro bya perezida, habaye ikintu cya reconciliation cyangwa se ikintu cyo kwiyunga, hanini bishingiye kugira ngo bagare ubumwe bw'abanya Cote d'Ivoire. Denis ngira ngo uyu mugabo ubona atandukana n'umugore we Simone Bagbo, batandukanye. Abenshi bavuga ko kuba kwitwara nabi muri politike kwa Bagbo cyangwa se kuba yaranze kureka ubutegetsi yaba yarashutswe n'umugore we Denis. So rero tukavuga ko Zambia nk'igihugu
kiri muri Afurika y'Amajyepfo ni igihugu twavuga ko kuba kigiye habaho gusimburana ku butegetsi ndetse Edgar Lungu akaba yemeye intsinzwi yemeye ku mugaragaro kuri Twitter yiwe yabivuze avuga ko yemeye gutsindwa amatora ndetse aha congratulation uyu mugabo aravuga ati rwose ndaguhaye kugubwa neza uryoherwe cyangwa se ndagushimiye nkwifurije ibihe byiza. So urumva rero ko Denis ishyaka PF ryahaye umwanya iyo ryo bita UPND ubu ngubu PF nagiye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ya Edgar Lungu ubona ko ibihe ibindi Denis wari uri mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ubu ari ku butegetsi bibaye nk'ibyo kwa Netanyahu nawe wari umupoza wiwe yagiye ku ntebe Netanyahu ajya kwicara nawe ajya mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Denis urumva ko ibijyanye na politike ni gatebe gatoki mu gihe none Donald Trump nawe yayibwira ko ashobora gufata indi manda ya kabiri Denis nawe yaje kujya mu bapoza ubu ni umwopoza ndetse yabaye muri Afghanistan niko yabyise nyuma y'uko ingabo za Amerika zivuyeyo ubutegetsi bugasubirana abatalibani bari barabukuho na Amerika n'ubundi yego Denis wenda ni mu kindi kiganiro turi buze gukora ariko twavuga ko iri simburanwa ry'ubutegetsi ngira ngo Denis undi muntu nawe ufite challenge imbere ushobora kutazavana manda ya kabiri n'umuntu witwa Macron. Emmanuel Macron afite ibibazo kuva yajya ku butegetsi ntabwo yorohewe n'abafaransa ngira ngo niwe muntu wahuye n'imyigaragambyo mu Bufaransa muri imyaka yabanje kwibasirwa n'imyigaragambyo y'abo bita ba gilet jaune arangije hatezamo COVID-19 nayo ntabwo yamworoheye yabaye imbogamizi. So nawe ni umuntu bishobora kutazorera Denis ngira ngo ahari amatora muri ibihugu bya Afurika naho abenshi ubu baravuga bati nyamuneka ejo n'ingegera na Nigeria nayo yafite vuba nayo urumva ko itazoroherwa Denis ni ibintu bitoroshye. So Denis reka dusoze ikiganiro cyacu tubwira abantu gukora subscribe gukora comment gukora na like ikindi kiganiro naho utaha rwose tubashimire ntimuzacikwe n'ibiganiro byacu dore ko buri munsi duhora tubarebera ibishyashya tubarebera ibyiza mukomeze kugira ibyiza nakagaruka.